kang hudet abang phopan kelong lapen kinep kang nang pon atum bangke thom kaching nang Dr. Mong Wirong Piapan APCC lamjai sarpo pension bang arpu kipe Article 244A lapen sai kamalong kichupang lima puthak hampang asong song photum kachisong Kardom ADAP ABIRTA long pen nili sami velen rong pharpi nonarjik tha birtang ton pen kidam tang chitini phai cricket hom arni dokmuka along pen kinep kang hupon det abang phuaphan haurakhat along kilong lapen kinep kang hupon vek atum bangke thom rai kom sai khiari deng kachingnang dokmuka ahithi along pen kinep kang hupon det inut beha klembang Bijoy Agarwal aphan chitini phai ingkora trok arni haurakhat along police atum long ponlo Kachini dun atengke kidam tang chitini phai cricket hom arni Bijoy Agarwal aphan nep igu ponde rapi dokmuka hauraghat manja lapen khatkhati police atum chelangsi karbianglong lapen karbianglong pen angtan along ri arlo katar le pasai kideng bom hot chitini phai ingkora trok arni adaprin prele por phai ke thom apora hot kinep kang hu asai long kachirap dun bek bangke thom atu baphat nep ingnang ponlo lapen kinep kang hu ponde Bijoy Agarwal aphan ta long ponlo Bijoy Agarwal aphan kinep kang hu atumke tapon tiron Sanjay Gowala lapen Janak Basumatari atum hendo alang litum bangke thoma hemta Hauraghat police station angkang along si ahemdo tangte tapon tiron kumatlo tapon tiron laki Karbianglong Autonomous Council along kitubom EM mati Karbianglong District BJP amaipu roton tiron abonglo Bijoy Agarwal aphanta Hauraghat tapan tiron ahemsi police atum longdamlo Kinep kang hupon bek bangke thoma phanta nonamat ke police ari deng chibi koksi ansu se alam ke long thujia phan karju pater tok bomlang কিডন্যাপ কৰি লৈ গৈছিল তাৰ পিছত আমাৰ অপাৰেশন টক ৰিকভাৰ কৰিবলে আমাৰ অপাৰেশন আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো সেই মতে আমাৰ সোৰ্সৰ খবৰৰ মতে আমি সোৰ্স লগাই লগাই গম পালো যে জনক বসুমতাৰী বুলি মানুহ এজনক আমি উঠাই আনিলো তেওঁ ফুটফুস কৰাৰ পিছত গম পালো যে তপন তেৰণ আৰু এজন আদিবাসী সঞ্জয় গোৱালা ইনভলভ আছিল সেইমতে সঞ্জয় গোৱালাক ধৰা গ'ল তপন তেৰণৰ ঘৰত যোৱা গ'ল আৰু তপন তেৰণৰ ঘৰৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্টটো ৰিকভাৰ কৰা গ'ল আমি এতিয়ালৈকে সুধিব পৰা নাই যি আছে আমি চব আমাৰ তেওঁলোকক আমাৰ ৰিমাণ্ডত অনাৰ পিছত যি ডেভেলপমেণ্ট হয় আমি জনাম Dipu pen camera person Sarjip Kathar pen Digonto Teron Karbianglong live Karbianglong Ardu Alongta Congress aja kong kapang tang pontujia Phanpura Assam Pradesh Congress Committee Arpu Kimi Kachipek Ponalong Karbianglong pen Dr. Mong Wirong Piaphanta APCC lamjai sarpo pen chunbang Arpu Kipek Pon Chitini phai ingkora trok anikang sam por phai hinia por Dr. Mong Wirong Pi amethanga hemelong pherangki amai phasi non hejong APCC Arpu Kimi Kachipek along Neli phan APCC lamjai sarpo pen chunbang arpu nang pek pon lo pusi pherangki amailong Dr. Mong Wirong Pi chathan alang li pherangki amailong kaningje thu atengki APCC ahin pen non ki thurmi a obia tumaphan lapuson arpu ki pek pon lake nili hin pen APCC amai phu ripun bora pen dibrata saikhia atumaphan kurbang tu pajero la pen state pen nang ki pi la soja kong pen nili inglong district arlo ki chupang lim pen thanglo kaprek akisunga puthak pherangki thengno pangdaksi pachathang ponji pusi rongpia sanghu ningje Assam Pradesh Congress Committee ahin pen akimi arpu kachelar mate akimi bangpu tumphan akimi arpu kipi pon circular ateng pen ladak Karbianglong pen stame nili phan Assam Pradesh Congress Committee a secretary la pen a spokesperson kipajir a pot nili state leadership mate Assam Pradesh Congress Committee amaipu akehai ripun bora han chorolo pen kardom pajit ponlo medium pen nang ituma channel nang ituma newspaper pen saminili se message pala intu Karbianglong West Karbianglong la pen Dimahasao district pen chinglok block pen chinglok mondol pen chinglok ha bersi level a congress a leadership anta je kalang lo non congress ke MSc nutave MLA nutave ba MP nutave da Karbianglong pen sitame
ning chipa binang ne pen 2022 si tame council elections tame nang lelo la si hula sus tame ansu sili tum kason si claim chipa duk pen party on pangtang pen si positive isi a result by si positive isi outcome kason si litum wan thekjima la so phang si litum borinang po pen na litum ning chipa binang ne jenon dobama council on tame litum inuta msi aves tame non state pen state congress pen state leadership pen niliphan kipi spokesperson jakong pen ladak ki dobom a homosya corruption pen jenglok kopi madak local issues do hill districts long kopi ma issue do la support niliunan ke Karbi Anglong along Congress pen EM MAC MLA lapen MP inuta avedet pusitami claim rapet jirpo jirpi duan ningchepa binang ni lapen non kewangji MLA lapen MAC kilikahut koson si song pangtang nangjima la sophan si mathanang popusi rong piasang ho pen pherangki amailong chuningri Dipu pen camera person Rosan Hanse pen Sarjip Kathar Karbi Anglong live non malam sopan birta ington pon iksenang It's me, the Foots, the represent the run featuring with SC Rocky and Apan Shine Hippie. Music night, it's DJ night. Music night, it's DJ night. Yeah, DJ, 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 yeah, yeah, it's DJ night. Yeah, yeah, it's DJ night. Music night, DJ, DJ. Sami kila may araje logbon tareta abi bidun bon chupa chadon jipu aning dudnon laki hirti aron biara bong odon pene ke kandas ru alon kanon lulon say the wrong non kanon lulon say the wrong non SCRP music kilo on bang on to them flow along biara bong odon pene toka nang rangon sengo chitoron liya do piang bong Dihina mo phi puthot birta arjupan thusena Dilai police station angkang arlo Dilai gate along raikom sai khia tum kiriketar lep asai kedeng bomahut Haryana pen angkang hu agari pen akang hu bang ke thom aphanta nep ingnang ponlong Dilai police atum keton kelang asai kedeng bomahut ihum HR 55Y9827 a number Hyundai agari pen angkang hu bang ke thom aphan nep dun cheklo kaching nang lop atum ke Haryana asor Ghanshyam Tanwar, Ravikant Sharma lapen Guwahati asor, Raju Pusamatari pusi pangthek. Labangso agari alang litum Dimapuran ki Jordam Jia Phansi ki pon bomahut kopay ke lang pen police arideng chingnang cheklo. News Desk report Karbi Anglong live. All Assam Small Tea Growers Association Karbi Anglong District Committee ahin pen son pho apu thakimang padosi CEM Tuliram Ronghang aphan Pinpur alu kapajerdang. All Assam Small Tea Growers Association Karbi Anglong District Committee ahin pen son pho apu thakimang padosi CEM Tuliram Ronghang aphan Pinpur alu kapajerdang. Sakatiki ahin Karbi Anglong District along the kapaching chudun thekje phanpura All Assam Small Tea Grower Association Karbi Anglong District Committee amhang pathekdunsi penang an kiklem asai chepaduk ponlo non labang so committee ahin pen Karbi Anglong along sakatiki ahin kupipi akeng kamsi kedeng ponloma lapen non kupipi si kemang ponma aputhak jongponsi CEM Tuliram Ronghang aphan Pinpur alu pajerdam det api district press club asai hemalong pherangki amai ke pha ahut AASTGA KADC amai pu Indra Kanta Harptal Kongchun bang Khorsing Singnar lapen Sigdang Chunbang Sarkar Phangchu atum kaningji atengke 1987 চনত আমাৰ অল আসাম স্মল টি গ্ৰোৱাৰ এছ'চিয়েশ্যন চমুকৈ আছগা বুলি সংগঠনটো আমি জন্ম দিছোঁ সন্থাৰ জন্ম লগ্নৰ পৰা আমাৰ কিছুমান উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্যবোৰ এক নম্বৰ হ'ল আমাৰ যিবিলাক চাহ খেতিয়কসকলক মাটিৰ আবণ্টন দিয়া নাই মাটিৰ ম্যাদী পট্টা কৰি দিয়া নাই যিহেতুকে চাহ খেতিটো এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এটা খেতি সেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেতি যিহেতুকে আমি অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আমি টেক্স দি আছোঁ আমাৰ
কৰ দি আছোঁ, যাৰ ফলত আমাৰ সেই মাটিৰ পটাটো দিব লাগে। এই প্ৰথম ইছ্যুটো আমাৰ এক নম্বৰ লক্ষ্য সেইটো আছিলে। দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, আমাৰ অসমৰ বিশেষকৈ অৰ্থনৈতিক দিশত অসম চৰকাৰে হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক নিবনুৱা সমস্যা একে কোবত সমাধান কৰাটো সম্ভৱ নহয়। তে আমি ক্ষুদ্ৰ চাকৰিয়ক সন্থাৰ Ahok pet sakati ki kangtung mati ke claim aning ke hangbek atuma phansi Karbi Anglong Autonomous Council pen sa claim ronangji Karbi Anglong Autonomous Council along T-cell puthot pangtang ponthunangji lapen Karbi Anglong along ta sa akor council ahin pen panginangji buhe hui apu thaksi jongdullo pusi alang litum ningji Pirangke amay along alang litum kaningji thuke CEM aphan pinpur alo kapajir dam ahut alang lipen unan ke claim ke dam nang pachun pipo pusi nang chakdon lo puta pirangke amay along ningji rinti তে আমি ক্ষুদ্ৰ চাকৰিয়ক সন্থাৰ জৰিয়তে আমি ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কসকলৰ লগত আমাৰ কিছুমান নিবনুৱা সমস্যা যিবিলাক নেকি তেওঁলোকে কোনো চৰকাৰৰ চাকৰি পোৱা সম্ভৱ নহয় আৰু কিছুমান নিৰক্ষৰ ABCD জ্ঞান নথকাবিলাকক আমি সংস্থাপন দিছোঁ। সেইবুলি আমি আমাৰ CM মহোদয়ক আমি আজি এটা স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। কাৰ্বি আংলঙৰ ইয়াত বহুতো স্কোপ তথা পৰিসৰ আছে, যাৰ ফলত আমি আজি ইয়াত 5টা কথালৈ আমি আজি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰি পেলাই আমি CM মহোদয়ক আমি স্মাৰকপত্ৰ দিলোঁ। Kidamtang suri hinira kriner kep aningkan anke Karbi Anglong along sakati kiahin ingdeng troksi an ledunlo তেনে ক্ষেত্ৰত কাৰ্বি আংলঙৰ তৰফৰ পৰা যিহেতুকে 7ম স্থান দখল কৰিছে। 1 নম্বৰ হ'ল তিনিচুকীয়া, 2 নম্বৰ হ'ল ডিব্ৰুগড়, 3 নম্বৰ হ'ল যোৰহাট, 4 নম্বৰ হ'ল শিৱসাগৰ, 5 নম্বৰ হ'ল গোলাঘাট, 6 নম্বৰ হ'ল শোণিতপুৰ, 7 নম্বৰ কাৰ্বি আংলং। অসমত বৰ্তমান 32টা জিলাৰ ভিতৰত বৰ্তমান আমাৰ কাৰ্বি আংলং স্থান পাইছে। আমাৰ এৰিয়াটো আছিলে 17,320 বিঘা মাটি চাহ খেতি কৰা হ'ল আৰু প্ৰতি বছৰ আমাৰ 3,03,10,000 কেঁচা পাত উৎপাদন কৰোঁ প্ৰতি বছৰ কাৰ্বি আংলং। Halapu bang suri ner kep raparuke thomra krehini woreng kawi atumaphan pachongdat avarsai piponong lupusi alang litun pirangke amay along ningje কাৰ্বি আংলং সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলঙত বৰ্তমান 8,312 জন আমি সংস্থাপন এমপ্লয়মেণ্ট আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। Dipu pen camera person Rosan Hanse pen Sarjip Kathar Karbi Anglong live Samson Singh Ingti Memorial Park atheng no along hemprek aputhak lapen saikam thom kep along kichupang lim aputhak songpho hamphangatum jingrum si kache songpon Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasau ke thom Inglong district arat atumakar I article 244A ateng pen kelong nangji autonomous state kichun cherek aputhak lapen Karbi Anglong Autonomous Council along kedu saikam thom kep along kichupang lim aputhak di porong supi Samson Singh Ingti Memorial Park atheng no along KFA KSYA KYO UKYA lapen KUC atum chingrum si kachesong asai kedek भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। Ada porpai kri si pen ongdung amuluk cetodun si Prabjin pen Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasau arat akar I hemprek nang pachun pinangpo lapen Karbi Anglong Autonomous Council along kedu saikam thom kep along nang kapali kuti tangka kechopang lim aputhakta Prabjin pen CBI patar lip nangji anparta kechopang lim bek asai pusai ki atu bapanta nep ingnang si hem kangsam beng nangji pusi kachesong ahut kehang paso India সংবিধান তকদা আর্টিকেল 244A লাবাংসো আঠানো তুম সামি নি তুম পেন তিনি লাবাংসো ডেমনস্ট্রেশন প্রোগ্রাম সামি তুম অর্গানাইজ লো লাবাংকে লাবাংসো পিনপুর লো সামি তুম আসাম গভর্নর আফান কার্বি আংলং ডিসি আরিদেং পাজির পন লাবাংসো নি তুম পজিশন পেন দাপো লাসি নি তুম কি পু বাঙ্গালা লো আর্টিকেল 244A লাগে সংবিধান তকদা কনস্টিটিউশন তকদা অবস্থি that Uttarakhand, Jharkhand, Telangana, the money constitution of top reservation of a pin test and an state pure to the need to Karbi Anglong, Lapan, Dumaso, Lapan, West Karbi Anglong, first time, Article 244A, Banke, in the Pistinitum, Labanso, Ningate, Pensi, Pinitum, that song tune, Pensinitum, Labanso, program, Lapan, Toisi Bankanitum, that demands Zolang, so demands Labake, Karbi Anglong, Department of Cap. Do lapan department hong kep han kapanong tangka pro tangka nang pali do laso tangka kecok pangli labangke la do be Karbi Anglong arat dum labangke chini lablo sitame kedam tang ani chesong lo sitame labangso ba chesong sitame no andang tum han labangso pachun che
nasi pini nitum labang so pintu nolong jong dulu lagi siga inquiry dong bag ni pa beng lo thati department lapen dicok cie bang phuban ke hatek stame beng ken lang nitum han ni sai nam putusi nitum pini dak farmers lapen nitum dak social organization lapen student organization celang pet ken nitum labang so program bang sele deng non political atum bang ke labang atun non pini nani tum athelo nije itu political party tum hemprek amen pa na politics banking tonang ko jehang cuma tuson bom kup bangke nang nilu jinilo ni tum lake cobai buke ditum han non nang ka dilute hadi labang so isu bang ni tum han hemprek isu bang dilute ong no la si non ni tum bangke labang project thelo ni tum bangke implement back na article 244 bangke itu pini lake nang ni tum kan ni jeda Alang litum kachisong aputhak ang song an ang tong kapale jepan pura Samson Singh Inti Memorial Park atheng nu along pen armu kache jeng paduponsi DCSI hemalong an pale dampen Assam Governor aphan kapanong si Pinpur alotami bajirdam Dipupen camera person Rosan Hanse pen Sarjip Kathar Karbi Anglong live Pinia ADAP ABIRTA bangke lapan sikang ton iglo dumi thakmi kardong